Mwiriwe neza muraho abo tudaherukana ndabasuje kandi mwese mbifuje gukomeza kugira ibihe byiza mwese mudukunda kandi mudukurikira yaba bari hano mu Rwanda mu bice bitandukanye abari mu majyepfo majyaruguru burasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo nibagene bari hano mu mujyi wa Kigali batwumvira mu bihugu bituranye n'u Rwanda yaba Burundi, Uganda, Tanzania, Republika Demokarasi ya Kongo, Kenya n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika. Namwe mwese muri hanze y'umugabane wa Afurika nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mukomeje guhaha mu karonga. Muri kano kanya rero ndongeye ndagarutse kugira ngo mbagezeho inkuru nkuye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga. Karere ka Muhanga muri no minsi harimo inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ubu ngubu tugiye kugaruka noneho ntabwo tugiye gusubira ari ishogwe kuko ejo niho twari twagiye mbabwira ku nkuru y'umugore ukekwaho gukora akazi ko kwicuruza wishate icyuma. Umugabo byavuzwe ko ari umunyerondo wari utabaye ubwo ari kugundagurana n'undi mugabo ngo bari bamaze kuryamana bura amafaranga yo kumwishyura. Iyo nkuru nayo iraza kuza mu kanya kari buze twayibasobanuriye neza. Noneho twabonye amakuru abaturage bagize icyo bavuga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyogwe yatangaje nawe ari icyo yavuze, turaza kwibagezaho mu kanya. Turacyari kuyitunganya, amashusho n'amajwi byose turabifite. Wowe icyo usabwa no gukora subscribe kugira ngo uze kumenya ukuri kw'ibyaho. Reka noneho muri kano kanya mbajyane muri karere ka Muhanga mbagezeho operasiyo ikomeye cyane polisi yo mu ntara y'amajyepfo yakoze maze igafata abantu 9 bari ni mu murenge wa Kabacuzi mu kagare ka Butare. Ni operasiyo yabaye ku munsi w'ejo hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026, aho nk'uko amakuru nyesha polisi akomeje kugenda agera muri kano kanya ivuga ko polisi ikorera hariya mu murenge wa Kabacuzi akarere ka Muhanga yataye muri yombi abantu 9 harimo 5 bari bafite toni 1.123 by'amabuye y'agaciro na 4 bacukuraga aya mabuye mu buryo butemewe barimo umugore umwe. Ni operasiyo gufata abantu rero 9 bakekwaho iki cyaha ikarabaye kuwa mbere tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 ibera mu kagare ka Butare murenge wa Kabacuzi. Tukaba tugiye kumva rero icyo umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo bamwita CIP Hassan Kamanzi ku bufatanye n'abaturage avuze nyine byinshi uko baje kuba babigeraho. Nyine urumva ko gufata abantu n'aya mabuye ni menshi cyane, urumva toni zigera ku 123 ni nyinshi cyane, sibyo? Toni z'amabuye y'agaciro zigeraho. Urumva ko habayeho operasiyo ikomeye cyane, aho tugiye kubyumva mukumva uburyo polisi yakoranye n'abaturage hanyuma aba bantu bose bakabasha gutabwa muri yombi. Mbibutsa ko namwe aho muri hirya no hino abaturage musabwe guha amakuru inzego z'umutekano n'inzego zibanze ku bantu bose mubona bari gukora ibinyuranyije n'amategeko, abakora ibikorwa bishobora guhungabanya ituze n'umudendezo by'abaturage. Mutanga amakuru mu bivuge bafatwe bahanwe, kuko dukomeza kugenda twumva hirya no hino mu bice by'igihugu twumva abantu bitwaza intwaro gakondo bakajya kwiba bagahungabanya umutekano w'abantu, twumva bagenda bashikuza ibintu abantu, abatema abandi, byinshi bigiye bitandukanye dukomeza kugenda tubyumva. Kandi abo bantu mubazi mujye mubivuga bafatwe bahanwe, ubundi abantu bakomeze gukora bameze neza. Twinjire mu murenge wa Kabacuzi tugende tubabwire ko kuri ubu ngubu hari amakuru avuga ko polisi ikorera mu murenge wa Kabacuzi akarere ka Muhanga yafashe abantu 9 barimo 5 bari bafite toni 1.123 by'amabuye y'agaciro na 4 bacukuraga aya mabuye mu buryo butemewe. Ni operasiyo yo gufata abantu 9 nkuko natangiye bivugwa bakekwaho iki cyaha yabaye kuwa mbere tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ibera mu kagari ka Butare ni umurenge wa Kabacuzi. Ahangaha umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo CP Hassan Kamanzi yabwiye itangazamakuru ko byakozwe ku bufatanye n'abaturage hafatwa abantu 9 bacukuraga bakanagura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Aho CIP Hassan ni umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo avuga ko mu bindi byaha babakurikiranweho birimo gushora urubyiruko mu bikorwa bigayitse by'ubucukuzi bunyuranyije n'amategeko. Ati muri bano 9 5 bafatanwe toni 1.123 bya koruta ndetse na gasegereti byose bivanze. Hassan
Hasani avuga ko abandi bane bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Polisi ikomeza ishimira abaturage batangira amakuru ku gihe hagamijwe gukumira ibyaha, akavuga ko ibi bigaragaza ko hari bamwe bamaze gusobanukirwa ko umutekano ari inshingano rusange. Ni bimwe natangiye mvuga ngo ntabwo umutekano ureba polisi gusa, ntabwo ureba abayobozi b'inzego z'ibanze, urakureba nawe muturage utuye aho ngaho, ugomba kubigiramo uruhare ukumva ko gutanga amakuru ari inshingano zawe, kubakora ibikorwa nk'ibi byose bitemewe n'amategeko. Polisi kandi iributsa ko bake bakishora mu bikorwa bigayitse bigahungabanya umutekano n'ituze by'abaturage kubireka, kuko amayeri bakoresha polisi yatahuye. Abafashwe bafungiye kuri polisi station ya Kiyumba, aho ubugenzacyaha bwatangiye kubakurikirana. Ngira ngo mwababonye hano amafoto nagiye nyaberekamo gake, yanagiye nyatamo kugira ngo mugende muyabona. Polisi ikorera mu murenge wa Kabacuza, akarere ka Muhanga, yafashe abantu 9 barimo 5 bari bafite toni 1 n'ibiro 123 by'amabuye y'agaciro na 4 bacukuraga aya mabuye mu buryo butemewe. Ni operasiyo yo gufata abantu 9 nkuko natangiye bivugwa, bakekwaho iki cyaha. Yabaye kuwa mbere tariki ya 25 z'ukwezi kwa 5 2026, ibera mu kagari ka Butare, ni umurenge wa Kabacuzi. Ahangaha umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Hasani Kamanzi yabwiye itangazamakuru ko byakozwe ku bufatanye n'abaturage, hafatwa abantu 9 bacukuraga bakanagura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Aho CIP Hasani ni umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo avuga ko mu bindi byaha babakurikiranweho birimo gushora urubyiruko mu bikorwa bigayitse by'ubucukuzi bunyuranyije n'amategeko. Ati muri bano 9, 5 bafatanwe toni 1 n'ibiro 123 bya koruta ndetse na gasegereti byose bivanze. Hasani avuga ko abandi bane bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Polisi ikomeza ishimira abaturage batangira amakuru ku gihe hagamijwe gukumira ibyaha, akavuga ko ibi bigaragaza ko hari bamwe bamaze gusobanukirwa ko umutekano ari inshingano rusange. Ni bimwe natangiye mvuga ngo ntabwo umutekano ureba polisi gusa, ntabwo ureba abayobozi b'inzego z'ibanze, urakureba nawe muturage utuye aho ngaho, ugomba kubigiramo uruhare ukumva ko gutanga amakuru ari inshingano zawe, kubakora ibikorwa nk'ibi byose bitemewe n'amategeko. Polisi kandi iributsa ko bake bakishora mu bikorwa bigayitse bigahungabanya umutekano n'ituze by'abaturage kubireka, kuko amayeri bakoresha polisi yatahuye. Abafashwe bafungiye kuri polisi station ya Kiyumba, aho ubugenzacyaha bwatangiye kubakurikirana. Ngira ngo mwababonye hano amafoto nagiye nyaberekamo gake, yanagiye nyatamo kugira ngo mugende muyabona.